ngasi phong ki batuan tuan ma manipuri sifong sing amasum thok ki thawdo wa thok sing digi maru oibi I pauk sing khonga saraga manipur top channel gi mekeri gi myam na thamjagi hanbada mamang dadi MP lai haiba khangnaramde haujikti MP lai haiba khangnarakle Congress lengak matam dadi manipur gi MP lai haibisi myam na khangnaramde BJP gi lengak laklaba matam asitata manipur gi MP lai haibisi khangnarakli bani haina Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi na phongdokre BJP Singjamai Mandal na sinduna Singjamai top lairakta leiba community hall da Pandit Dil Dayal Upadhyay gi samaga manga suba mapok kumon thoram pangthokpada wapam asi phongdokhibani A Sarda na makha tara duna hai ngasi BJP gi MP ani laibadagi Manipur gi miyam gi damak thabak kya torok pangamle Dr. R.K. Ranjan ngasidi Union Minister of State External Affairs amadi Education gi portfolio fawa paiduna India gi damak thabak tawbangamle ningthau laisem sana zawban Rajya Sabha gi MP oiduna Manipur gi maru oiba issue kaya su pukhatpa ngamkhre masimak BJP na laibak miyam gi damak sapsana thabak tawwi haibadu utle haina su phungdorakli atop pawamanamo haksangi phibam tongalabsingi yum amamam October thadagi saba hauragani Sheikh Nurul Hasan haksangi phibam tongalabsingi punsi mahingda awon bama puraknaba makhoi yoiba school ama kendra sida thamgani hairibi school asi kumsing English ngani kunga mari fawgi manungda miyamna sinabadana tana madura tamgadaba haksangi phibam tongalabsing mairoi singi asangba pumba puthokani haina Sheikh Nurul Hasana phongdokre Taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal the Khetrigao Kendra gi oina National People's Party NPP gi mirep oigadoriba Sheikh Nurul Hasana constituency asigi manungsan leiba haksangi phibam tongalabsingi tengbang oina maki imung manungna pigadaba senpam ngasidagi yenthokpa haure haina pau sina su phungdorakli atopa pau amana eviction drive ta Assam police na misam hatpa ninda tauri CPI haukiba September 19 da Assam gi Sarang district lam khopsen manasingba takthokpa gi mingda district administration na masing yamlaba police amasum paramilitary forcing sijinaduna Dolpur khungangi miyamda nomai kaptuna aki tuzungba pohon ki thawdo amada Saddam Hussein amasung MD Sharif kawba miwe ani nongmaina panduna sikibadu MSC CPI na akan mawong na yaning da pafungdurakli haina CPI Manipur State Council State Secretary L Sutin Kumar na khuyek pi duna thadorokpa serol amana phungdurakli serol asina makhata na phungdokibeda COVID-19 pandemic manungda makhalamatagi eviction drive sathadanaba Guwahati High Court ki interim order laina Chief Minister Himanta Biswa Sharma gi pauktak makhada Muslim na masing namba Darang district ki khungang singda akhanaba drive sadakibadu communalism gi hu sandokpani thawdo aduda leikhidrabana hadugi thabakta video camera mena khongpak na kawbigi TV channel singda thagalakhiba footage adu yamna lebak thibani maramsina thawdo asigi asengba mari makhong thijinduna judicial inquiry committee ama semnaba CPI na dabi tawri hain supali atopa pawamanamo Andro Sida Gunda Tawusing Muthalagani Syam Kumar Apaba Ingtapa Kendra ama ohenanaba taksi kaksi khangdabasing amadi Gunda Tawusing Andro Kendra gi laimai digi miyamna muthalasi haina hanagi Minister TA Syam Kumar na phongdokre BJP Andro Mandal na sinduna ngasi Kendra sigi polling station number 7 by 24 25 26 27 amasum 28 phawbigi laikai manga yoiba booth level mifam ngasi top singthagi nongpok ningthau panthoibigi mipun sangda pangthokre mifam aduda athoiba mithunglen oine saruk yakhiba Syam Kumar makhatana hai board hek leblakpadigi miyamna aiha kitamak nungsibiduna tawribasing ngasi phawba kawba leiti miyamna piendaba kya lairambadi yai adubo miyam gidamak tawbiyabu khudimak tawkhigani hainasu phongdurakli Makhasa Tharakpoina topa pau khrana Assam gi Dolpur dagi takthokraba khunja sing sarai henduna sijabagi thak yaure Assam gi Daram district administration na Dolpur area da sangjafam lawduna yum kai saduna leiramba imung lising amaga sawarom takthokre laingakna lokholakpa eviction drive ki makhada miyoi singadu takthorakpadagi Donpur area da leiba Brakaputra Turial gi isil irongda matam kharagi oina
खांपोक्संग लिंखत्तुना संजफम लौदुना लेरी रिलीफ सेंटर अदुर संजफम लौरिबा मियोय लिसिंग कया मरुम अदु हौजुक फावबदा लैंगाके मेकेदिगी करिगुम मखलगी रिलीफ मटेरियल हाइबदी साना थकनबा अमदी फिरोलना सिंगबा अमता पिबिदबा मरमना सरा हेंदुना मथंदा सिजखिबगी थाकता लैरी हाइना इविक्शन विक्टिम अमा ओरिबा अब्दुल असिस सही निफुगु तरुक कौबा अमना एजेंसी दा फोंदोरखी अतोप पाव अमना तालिबान मखोइगी हैनबी मी हाटपा खोंग कक्थत्पगी थवोंगसिंग चथरगनी हाइरपदा यूएस ना असावबा फोंदोखरे तालिबान लैंगाकना मखोइगी महौसागी हैनबी अमा ओइना कनागुंबा मरा लैरे हैबा मियोइसिंगबु मंगा कक्तुनो हाटपा मखोंग नत्रगना मखुट कक्थत्पगी अकनबा दंदी मखलदु मखातान अफगानिस्तान चथरगनी हैबा रिपोर्ट अमा लाकबदगी यूनाइटेड स्टेट्स अकन ममोंग यानिंगदबा उठखिबगा लोइनना असावबा फोंदोखरे रिपोर्ट अदुना असुंबु ओइरबदी तालिबान खुदक्ता मियोइबगी मथक्ता चथरीबा ताहै यंगहैदबा सरमचतकी थबा अदु लेपगदबनी यूनाइटेड स्टेट्स अफगान मियामगिदमक अमदी लैबा अदुदा लैरिबा माइनॉरिटी ग्रुप सिंगिदमक मतम पुनमक्ता लेपतुना लैरि हाइना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वांगांलोय नेट प्राइस ना फोंदोखी हाइना स्पली अतोप पाव अमना आथोन अबोन माइगी मिहाट पांगदबगी लिस्ट अनि फेडरेशन ऑफ हाउमी मी हाट पना येकनब यामी कनबीबना मरुप हेली आथोन अबोन माइगी मिहाट पांगदबगी मिहाने हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की मेकेदिगी फोंदोरकली फेडरेशन ऑफ हाउमी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी डॉक्टर लैसेंबा मंगांगना थदोरकपा सिरोल अमन हाय मियाम की लुसिंगबा आथोन अबोन माइगी तमथीरबा मिहाट इरमदमसिगी पुवारीदा मयेक सेंगना निंगमदबमदी नुंगाइतबना ईदुना लेहौरगनी मियाट असिबु चथरिबसिंग अदु मथौना फबनी हाइबदी कनानसु हाइरोय मियाम की लुसिंगबा अमबु कनाना करी मरमगी हालिबनो हाइबदु अथुबु मतमदा मियामदा सेंगदोकफम थोए सेरोल असिना मखाताना हाय आथोन अबोन माइबु मियाट असिदा सेनरिबसिंग फाननबा होनबदा मणिपुर लेंगाना सामु मथुन पेना खोंबगी मवोंगदा चथरे अदुना कैदोंगैदसु फाबा ngamloi सिक्युरिटी सिंगी ममांगदा मियाट पसिंग अदुना लैरिङैदा फाद्रगा क्राइम थोख्रबा मतुंग नोंगमा कानरगा तानरबदी करमना मिहाट पसिंग अदु फागदौरी ngasi फावबदा सिंगी लमदा खुलाई पाइबसिंग मिहाट मिपुन तौबदा कना फाबा यावख्रबगी मसिदी लाइरदना पुलिस स्टेशन मैथाबा यावरबा फावबदा मथौ पांथोकदबा पुलिस सिंगबु का मनुंगदो ऑर्डर पीदना मखुट पुनसिंदुना थंबा लेंगांगनी अथोन अबोनमाई फाखिबा मफमदा तारिबा पुलिस पर्सनल खरखक मणिपुर लेंगांगना सस्पेंड तौरगा कानरोय पर्सनल सिंग अदुदा पीरिबा पावर अदु करंबा थाक फावबा पीबगी हाइबदु नैनगदबनी अदुगा मथक थोंबा ऑफिसर सिंगी असोयबा लैब्रा हाइबदु येंगफम थोए आथोन अबोनमाइगी मिहाट असि अहानबा नते अरोइबसु ओइरोय मरमदि इंडिया गवर्नमेंट अमसु मणिपुर गवर्नमेंट योक्तुना थंबा मिहाट मिपुन तौरगा सैराक पीबा ngamdabasina makhatana misam kya ama mihat pasing asigi makutta takhigani masi khangna lengana lokhatpam thokpa thabaksing athubada lokhat piu hainasu Federation of Haumi ki Publicity Secretary Dr. Laisema mangana thadorakpa serol aduna makhatana phungdorakli atopa pawamana Mandaleda pro democracy mong singna military junta gi mayokta khongjang sangsinkhre Myanmar miyamna military junta gi mayokta sangsilakhiba khongjang singi saruk ama oina ngasi laiba adugi khwaidagi chawba ani suba city oiriba Mandaleda masing yamlaba pro democracy mong singna khongjang sangsinkhre Buddhist lining satpa mong sing asi Myanmar gi miyamna thak wangna thamliba kangbu amani makhoina karigumba matamda aranba thabak tawde amadi awaba taraba singi mateng pangbana makhoigi marueba thaudang oiduna lakli mong singna lambi de thoktuna ngasi satkiba khongjang adura security force amatana ayet pa pikide ngasi gi khongjang adura saruk gyakhiba masagi sahi kunthra ga mangarom suraba mong amana phungdokibada military na laiba asida sathariba thabak thawong sing asi miyoibigi minung sigi wangmadani mi amabu maram leitana hatpa amadi ot nei bhaibisi ishor gi mayokta thabak tawbani maram aduna laiba adugi miyam gi apamba matungina military na thabak tawgadabani khulai paiba lalmi singi mathaudi miyam ngak senmani makhoida yaikhai thingai ba tawgadaba natte hari hen supausna pali Tentang na to per report kharaga mayamna thamjage Myanmar democracy lehnana ba US India na taksinkhre Myanmar junta lenga klakraba tangdu leita daba phibam ama lakli ba du athuba matamda loisinana ba amadi democracy amuk hana lewa du lehnana ba US amasum India na junta gi lusingbu singda taksin khibaga loinana phajinduna thamliba political lusingbu sing thadokna ba appeal torakli hansu pausna report tawri amaromdana
अफगानिस्तान नुपीसिंगे हक मंगहलोय हाइबिगी थाजबा पीगदबनी पाकिस्तानी राइट्स एक्टिविस्ट अमा ओइबदा नतना नोबेल प्राइज फंग्रबी मालाना अफगानिस्तान लैरिबा नुपीसिंगे हक मंगहलोय हाइबिगी थाजबा पीगदबनी हाइना पाकिस्तान गवर्नमेंट तक्सिनखिबगा लोइनना हौजि हौजि अफगान नुपी कया तालिबान ओटनैबिगी थबक सथरिबदु खुदक्तगी लेपगदबनी सोहाइदी अतोप पाव मनमु स्कूल बुमोल ओंथोकपदा हिमाचल की चीफ सेक्रेटरी नोटिस थाखरे महाइरोय अमन इबा लेटर अमा सुमुतु कोग्निजेंस लौरदुना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ना चीफ सेक्रेटरी अमसुम अतैसिंग नोटिस इशू तौखरे महाइरोय अदुना लेटर अदुदा इना खुनमसिंग अमसुम पॉलिटिकल लीडरसिंग बु कन्नहननबा मंडी टाउन लेब गवर्नमेंट स्कूल अमगी कैंपस अचौब शॉपिंग मॉल लेहननबा प्रपोज तौरी है इखी है पाउसना पल्ली लोइसलकपोइना तो पाव मन फ्रेंच मिनिस्टर मंगागी फोन पेगासस स्पाईवेयर ना संगलमले इजरायली न साब पेगासस स्पाईवेयर ना यामद्रबदा फ्रेंच मिनिस्टर मंगा अमसुम प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की डिप्लोमेटिक एडवाइजर अमगी मोबाइल फोन सिंग संगलमले हाइना मीडिया पार्ट इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट की रिपोर्ट अमा सुमले ताकलदुना लिखुन सिंग ngarang AFP दा फोंदोरक्ति फोन सिंग अदु सिक्योरिटी सर्विसेस ना इम्पैक्ट तौबदा सॉफ्टवेयर अदु संगलम थेंगनखिबने मदु इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मपन अमसुम इंग्लिश सिंगनिगा कुन्ना थोकिबो ओइगनी थाजरी इजरायली फार्म NSO ग्रुप ना साबा पेगासस ना फोन अमगी कैमरा नत्रगना माइक्रोफोन स्विच ऑन तौबा ngami amasu madudu yauriba data adu lauthokpa ngami hairi hainasu pau sinasu report